perahu bebek, gambar ondel-ondel. Silakan Bapak. A few moments later. Hai teman-teman, aku Naik bebek. Naik perahubebek di mana ini? Di mana ini? Setu Setu, babakan. Kampung Betawi. di Depok. Terima kasih. Jaga karsa. Depok kali. Hai teman-teman, aku Lagi naik perahubebek di Depok. di Depok. Di Jakarta ini maksudnya Jakarta Selatan. Oh, masih Jakarta. Warna apa perahunya? Merah. Merah ya. Iya. Punya bebek warnanya merah. Bagus nggak? Bagus dong. Panas tapi ya. Iya, panas tahu. Aku mau naik ini. Mana tuh? Ini kali. Oh, ini biru. Iya. Ada. Ya. Aku ingin bebek Elisa. Mana lagi naik bebek ya?
Naik apa dong? Ini Itu sendalnya. Mana sih ondel-ondelnya gimana? Kamu lagi ngapain, Hei? Lagi ngapain? Mana sih ondel-ondel? Ondel-ondel mana? Hei, ondel-ondel ngapain? Ondel-ondelnya pusing. Ada ininya ya? Turik. Naik apa dong? Itu sendalnya. Mana sih ondel-ondel? Ondel-ondel gimana? Tante Agnes itu. Ada Agnes. Jangan lupa apa? Like, comment, subscribe. Bong 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 bong. 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 Yeehaw! Bom 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 bom. Yeehaw!